Itũra-inĩ rĩa Chesogon gũkũ nĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Pokot ya ithũĩro oro ũndũ ũmwe na Elgeyo Marakwet, na nĩ kũrũmĩrĩra andũ erĩ a rũrĩrĩ rwa Pokot gũkorwo makĩũragwo na njĩra ya kĩrigano. Gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa gĩcigo mbunge gĩa Sekel Jane Mengishe nĩ agĩikĩtie ritana kũrĩ mũingĩ mwena ũyũ gũgĩkorwo ũkĩnyitanĩra na gwĩkĩrĩra harĩ gũthaitĩra thayũ matũra-inĩ ma mwena ũyũ. Ukosefu wa usalama katika mipaka yetu imekuwa jambo ambalo limesumbua sana, na limesumbua kwa sababu imeathiri watu wetu. Imefanyika kule Chesogon ambaye kuna bandits kutoka side ya Marakwet waliamkia asubuhi sana na kapata vijana wawili kwa shamba wanaweka dawa kwa shamba, na hapo dumisha amani. Hiki kitendo tunakilaani kama viongozi wa kidini, na tunaomba watu wetu kwamba tafadhali tuangalie mambo mapya, tuangalie mambo ya kuchenga, ya kuendelea mbele, lakini yale ya kurudisha sisi nyuma tukatae, tupinge, kwa sababu inaturudisha nyuma sana. Naomba tu sana kwamba tuishi kwa amani kwa watu na watu wote, maana hiyo ndio inapendeza. Senator wa kaunti ya Marsabit niwe